Okey, hari ini kita akan belajar chapter yang seterusnya, iaitu Simple Linear Regression. Okey, so dalam chapter ni, untuk example 7.1 ni, okey, dalam soalan dia minta kita draw a scatter plot, okey, to show the relationship between cause and seal. Comment on the relationship. Okey, so kat sini data diberi. Okey, kita diberi data. Okey, number of call ni dengan number of software source. So first kita kena tentukan dulu yang mana satu X, yang mana satu Y. Okey, yang mana satu dependent variable, yang mana satu independent variable. Okey, dalam kes ni kita kena tengok apa yang mempengaruhi apa. So kat sini mana yang datang dulu? Number of call dulu ke number of software sold dulu? Okey, dalam kes ni number of call ni datang dulu. So number of call ni kita tulis sebagai X dan number of software sold ni kita tulis sebagai Y. Okey. So kat sini dia suruh kita buat scatter plot. Okey, scatter plot. So bila scatter plot ni skala awak mesti samalah. Okey. Y kita ialah number of software sold, X kita ialah number of call. Okey, kita dah plot. Lepas tu kita pilih titik, kita buat garisan yang best fit lah, yang terbaik. So bila kita dah buat kat sini, kita tulis komen. Okay, sebab dalam soalan minta komen kan. So antara komen yang diberi ialah there seem to be a positive correlation. Kenapa positive correlation? Sebab kita tengok kecerunan dia menaik. Okay, kecerunan dia positif. Okay, between number of the software sold and number of call. Okay, so maksudnya kat sini, okay, as the number of call increase, the number of software sold also increase. So sebab tu kita panggil positive correlation. Okay, untuk yang soalan kedua diminta kita calculate the coefficient of correlation and comment. Okay, apa itu coefficient of correlation? Okay, coefficient of correlation ialah R. Okay, jadi kita kena buat table lah. Okay, kita kena buat table. Table dah ada, so kita tambah je. Okay, ini kolom yang pertama. Okay, diberi. Kolom yang kedua juga diberi. Kolom yang ketiga juga diberi. So, kita kena tambah kolom yang keempat. XY. Okay, X darabkan dengan Y. Okay, dan kolom yang kelima tambah juga X kuasa 2. Dan kolom yang keenam pun kita tambah, iaitu Y kuasa 2. Okay, kenapa kita perlu tambah kolom ni? Sebab kita nak masukkan dalam formula untuk kira R. Okay, so formula R ni diberi. Okay, jadi awak masukkan je dalam formula. Okay, awak kira awak dapat R 0.759. Okay, lepas tu kita kena komen lah. Okay, bila kita komen kat sini, dia kata the value of R. Okay, the value of R 0.759 fairly close to 1. Okay, so we conclude that there is strong positive correlation between call and sale. An increase in call will most likely result in increase in sale. Okay, so the director claim was true. So kat sini kalau awak tengok ada 3 ayat dia. Ada 3 ayat dia. Yang pertama, strong positive correlation between call and sale. Yang kedua, an increase in call will most likely result in increase in sale. Okay, dan yang ketiga, the director claim was true. Okay, so kita dah menjawab soalan. Okay, kat mana kita nak cari strong positive correlation ni? Okay, untuk coefficient of correlation, okay, kita boleh tengok rajah yang ni. Okay, so kita punya correlation berada di antara negatif 1 dan positif 1. Okay, so kat sini kalau positif 1 tu maksudnya perfect positive correlation. Kalau negatif 1 maksudnya perfect negative correlation. So kat sini bila kita dah dapat coefficient of correlation tu, R tu, kita boleh tentukanlah sama ada kita punya correlation ni perfect, okay, ataupun strong positive,
Okay, moderate positif ataupun weak positif. Atau kalau bahagian negatif, sama ada weak negatif, moderate negatif ataupun strong negative correlation.